Yes, welcome again to our YouTube channel. Mu minsi ishize nibwo inkuru yacicikanye irakwirakwira ivuga ko Israel Mbonyi yateye inda kandi yayiteye umukobwa ukiri mutoya. Abantu benshi bakoze izo nkuru biramenyekana kugeza ubwo Israel Mbonyi yaje mu itangazamakuru akajya avuga ko atari byo, ariko ibimenyetso byari bihari cyane ko n'uwo mukobwa yamenyekanye ndetse aranagaragara rwose, nawe aza mu itangazamakuru arabyiyemerera biza kurangira Israel Mbonyi abyemeye. Uyu nguyu rero akaba ari umusore usanzwe ukora indirimbo z'Imana, nta muntu utamuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane kandi niwe muhanzi hano mu Rwanda ubundi ufatwa nk'umuhanzi w'icyitegererezo, kwa ko ariwe muhanzi ukurikirwa n'abantu benshi, niwe muhanzi winjiza amafaranga menshi kuri YouTube kurusha abandi bahanzi bose bano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu rero Israel Mbonyi akaba ari umusore w'imyaka 29, akaba agiye kugira imyaka 30, ndetse akaba hano ari kumwe na King James. Aba bose akaba ari abagabo bafite amafaranga, cyangwa se abasore bafite amafaranga hano mu Rwanda ariko bataragira igitekerezo cyo kuba bagira abagore bazana, by'umwihariko nka Papa Sava ari mu myaka 40, akorera amafaranga menshi cyane ko ari no mu bantu hano mu Rwanda bafite YouTube zinjiza amafaranga menshi, ndetse akaba ari nawe wa mbere hano mu Rwanda mu bantu bakina komedi n'amafilime winjiza amafaranga menshi, kuko Papa Sava afite ubushobozi bwo kwinjiza agera kuri miliyoni 35 cyangwa 45 ndetse na 50 bitewe n'uburyo ibihangano bwe byarebwe ku kwezi. Naho uyu nguyu King James ni umuhanzi uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri hagati y'imyaka 35 ndetse na 38, akaba ari umusore ufite indirimbo zitarebwe cyane kuri YouTube channel, ariko akaba ari umuhanzi ukize mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko atunze agera kuri miliyoni enye na miliyoni 700 nako n'ibihumbi 700 by'amadolari, akaba ari hafi miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda n'amamiliyoni makeya arengaho. Uyu nguyu rero akaba ari umusore wamenyekanye cyane no mu Rwanda kubera kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, by'umwihariko akaba yitwa ngo Papa w'Imitoma. Aba bose rero akaba ari abasore batatu bano mu Rwanda bafite amafaranga menshi, bakize cyane ko bari banihuriye. Umwe Israel Mbonyi ni umuhanzi ukomeye cyane no mu Rwanda, ukurikirwa n'abantu benshi. Naho uyu King James ni umuhanzi ukize hano mu gihugu cy'u Rwanda, ufite amafaranga menshi kurusha abandi bose. Naho Papa Sava ni umukinnyi wa filime ufite amafaranga menshi kurusha abandi, cyane ko ariwe mukinnyi wa filime, akaba n'umuhanzi, akaba umuvuzi w'ijambo mu bukwe, ndetse akaba n'umupoet cyangwa se abo bita abakora ibisigo. Uyu nguyu rero akaba akurikirwa n'abagera mu bihumbi 700 kuri YouTube channel ye, akaba yaramenyekanye cyane muri filime yitwa Seburikoko. Aba bose rero kuko twababonye ari batatu, nibo bastar ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite amafaranga menshi mu bijyanye na filime, indirimbo ndetse n'ibindi bihangano byinshi bya entertainment bigiye bitandukanye. Ubundi abangaba nibo bantu ba mbere babikuyemo amafaranga menshi. Kugeza ubu ngubu Papa Sava agize imyaka ingana gutya atarazana umugore, ariko akaba atunze amafaranga akaba muri hafi miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akaba afite na YouTube channel yinjiza amafaranga menshi ku buryo buteye ubwoba. Niba ujya umukurikira Papa Sava umunsi ku munsi urabibona. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tube tubana kuri YouTube channel ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.